no kwaranga mbuya tonyore university Nyamira agaiga tubura twokoboko ni university yaito ya Busongo egento kero kinali gugusaba pi Nyamira na Gusii turabaragie abange ntokonyora umurayi oyomo otene no soka otebanje nanje tase president nkaiwe university ayibunika tokora abone na aba MCA babere mugenda aje president ko baro jamate antwa kieta so wamo tukaiwe university ikaje sito nto asisi aseri nzinini yoko na kumyoke binda so bunyomba twatige binde binene bikosaleka bona wasire bunote ne mutu wabo ogosaba kwa na kwa moeli ayo konyole binde byasinyire no headquarters e university yechega iganyamira abantu baito bakonye bako togende mutu no mukusi ekiagara yaroleka ne gutwara mangana mange na inde goetanigo ebintu mbiri bibisire maega ali ase university yatangazwa njatangazwa na University of Eldoret lakini yamangana na lengo 100 million chikabe kuni assembly omweshimiwa Nyamoko na rolling mo speaker 100 million obole mobolia karo ale gocha omo waziri oito Matiani akateba chi university chose ki requirement yelite isaneti obole mobora ali obole 42 acres kabachile 42 acres it was 50 acres chiatakeire amangana yonye chiere ngora ntosareria serikali ebwate chinguru Nyamira ekuchikura buya mambito nyore bero binde bingi ase serikali enene yaiguru mangana atonya achere ngora you are wise tatoba abanyamira abakosi tubwatera na tobegende leo wanyamira haya mambo ya university hii university lazima kwanza sisi tufikirie kujenga hii Nyamira iende mbele Nyamira county morogo no kaichi nkomichire totigo bona mwamu toete university Nyamira taoni osawa na gaki eri Nyamira ki ne taimo igo onyene constituency yale kogenda kanga mboge tutu ekiagere ne tanya konyora kende lakini tabotoko itomote eche Nyamira taoni taimo igo kwa hivyo umeshindwa Nyamoko mkwarangelia wachumba avons okabaya Mombasa mkwane igoro ya university bora angeto ikali Mombasa alia obe kuna Hon.Osoro oitabandaba na ndo ile university boge ijo bila yego chaliga osoma ngaki tunataka kushukuru rais kwa kutupea university lakini nyinyi mketi hapa university kuja hapa Nyamira town ikobega na inyekini tena hivyo ndinde baadaye ngire branch manga ngire branch gochia kyabonyoru ngire branch kerase Nyamira kine tena hivyo ibo kindio musacha ningo dingai wa nonyo mushime mate kutora o musacha ningo Kongo de university yani na ikule siasa kita Kongo lakini wana nchoko bandera ari nane kutokana kuja kuteka randa barayaba ntaite na baroko batebye kene kero muntu kwande points lakini ndire toko ikaranza ari na yoro bakase president muri kukona mukwana ala moko banyamwa amatanga gose function muneye mwate yabantu bakachiri kobi gose barabamito gaje ndera gose tinkwana Bona for example, muna bono ga Nyamira state ga mwatebire etauni netakere ku respond. Onye nitsamota gete boigo. Etauni ntipandi ga so that Nyamira nero eroka netauni ya. Na ende waziri abantaro point bawo kwa ne yakene because the university akabaira. That is the truth. Ya akabaira ga yarenge branch. Yarenge geta that time. Egasie kwa ne yende yarenge tigasie kwa ngalichimye chirange. Ege ntogyoka ndeta barai ndimo kwa na bananchi kwa bakejekene aseki toka bogetutu mwate aba university kwa urirwe eta kerego changa bogetutu toka north mugirango mwate aba university kerego cha north mugirango toka saba ntaba west mugirango nani mwa bateli eta kerego toka west mugirango yapo ngaina bananchi bateli university eta kerego toka pamanya mapema kwa sababu wamito wake bateli kene pamanya mapema. You know, again, to get on get Jack Keringa, Chibese, tayari, chitekiri kwa university.
lakini wana Okero etomuchia saraba na inchi obongo nga west mugirange takire nga north mugirange takire nga kitu tumasabe takire tige koso mitata abanta emyake ko ere emyake kumyo ko bwango myake tanere na nko so kechigali go imali mara mote yabantu ikuwa so kechigali go bate yabantu koso wanami to wake ya university. Mimi ninaheshimu itifaki na naona kule Vice Chancellor wetu wa Gusii University yuko, hiyo mheshimiwa waziri nitakuachia, lakini mkiamua na mjue ile pressure hao wananchi wananipea. Walikuwa wamekuwa na university hapa mbeleni. University ya Gusii ilikuwa na campus hapa, ikafungwa. Na hiyo kufunga ya hiyo university iliharibu biashara ya tauni hii. Na ndio sababu hawa wananisihi, ikiwa mahali matakatifu, ile kitu waziri utafanyia watu wa Nyamira County ni kuwarudishia ile kitu ilikuwa huko, alafu baadaye we enhance it into the town campus of Nyamira University. Hiyo tu ndio tunaomba. Na asama ngana ya mwaigura ukwano, at least we are in terms, tumeongea na county, tuwakoni no mugabana mwazire nara, the best, kili yonsikera haitibu na ito baraki, na kito wansera. Kiari mpita ite na ugutuwa ni university, nto maiskobeka politics ororo, university iche Nyamira. Asitura adisaito tefena nye iga, ntoko nebeka ororo. Toko teba manga tekwenda manga. Toko teba nyansio tekwenda ororo. For hivyo the university will be able to make that decision together with the ministry. Otherwise, nabasa iramaya kalamoko anachinde chino mwana mwana sana. Sabakaroko ono agantu karakana ibabo Steve Minto bako no gukwana alika ke university si na inyere moto. Nyasago kune. Ntubona buna kuria assembly alitu wakagera ko seneta na mangalia lakini rende seneta no ile sama. Yamanga. Ane kaibuna Nyamoko Minto tedile. Toto tegerera bono waziri ayerorese university diera bento tebere kisegi na ndeto misege ndikiriyo takokonya abantu bami ayo sora arore kagicha tonyo abantu kan tu atebere kisegi riri toikera bono na nde sabu toike bono. For example, muna bono ga Nyamira state ga mwatebere etauni netakere ku Spain onye ni tsamota kete boigo etauni etipandiga so that Nyamira nero eroka netauni ya na ende waziri abantaba point bawo kwa na yekene because the university akabaira. That is the truth. Ya akabaira ya renge branch ya renge kwa that time egasie kwa na yende arenge tigasie kwa ngalichimye chirange ege ntogyuka ndeta barai ndimo kwa na abananchi kwa bateyekene aseki toka bogetutu mwate aba university wa urirwe eta kerego changa bogetutu toka north mugirango